Good evening and welcome back to the 70th episode of the podcast Engleski kroz govorne vježbe. Prošli smo put govorili o atributnim rečenicama i naučili par riječi poput boy, girlfriend, owner i tako dalje. To ćemo znanje danas još malo proširiti. No za početak nekoliko rečenica ponavljanja. I ponavljam ono što sam rekao prošli put. Ako su vam rečenice predugačke, slobodno napravite pauzu tijekom glazbe za odgovor dok ne izreknete cijelu rečenicu. Živim ovdje, ali vlasnici stana su moji roditelji. I live here, but the owners of the apartment are my parents. Iako su vlasnici stana moji roditelji, ja živim u stanu trenutno. Although the owners of the flat are my parents, I live in the flat at the moment. Dakle, postoje dvije riječi za stan. Flat i apartment. Stan koji je na 3. katu je puno veći od našeg. The apartment which is on the 3rd floor is much bigger than ours. Stol koji imaju u trpezariji nije dovoljno velik. The table which they have in the dining room is not big enough. Primijetite da za dovoljno velik, doslovno kažem big enough, velik dovoljno, a ne enough big. Često kaže da je zauzeta, ali zapravo nije. She often says that she is busy, but actually she is not. Moja baka koja je najbolja osoba na svijetu My grandmother, who is the best person in the world, uvijek ima nešto za mene kad je posjetim. Always has something for me when I visit her. Prisjetite se da neizravni objekt nju, ga, ju, je, nas, vas ide iza glagola. Doslovno, kad posjetim je, when I visit her, a ne when her I visit. Moja baka koja je najbolja osoba na svijetu uvijek ima nešto za mene kad je posjetim. My grandmother, who is the best person in the world, always has something for me when I visit her. Ima nešto jastuka koji nisu naši na krevetu. There are some pillows which are not ours on the bed. On je osoba čija žena misli da si ti odvjetnik. He's the person whose wife thinks that you are a lawyer. Riječi which, who i whose, koji, čiji, koje upotrebljavamo za uvođenje atributnih surečenica o kojima smo započeli priču prošli put, možemo upotrebljavati u kombinaciji s prijedlozima, poput in, u, pa dobijemo na primjer in which, u kojem. Na primjer, the office in which, ured u kojem, ili in whose, u čijem. Zatim s prijedlogom sa ili with. Na primjer, with whose. The employee with whose daughter, radnik s čijom kćeri. Zatim sa for, za, na primjer, for which, za koji ili koje. For whom, za kojeg, kad govorimo o osobi. Na primjer, the person for whom I work, osoba za koju radim, i tako dalje. Dakle, riječi poput in, with, for, above, under, next to, in front of, opposite, between i tako dalje, možete kombinirati s which, who i whose da dobijete malo složenije atributne rečenice. Jedino pripazite da pritom dolazi do male promjene s who, koji, kad govorimo o ljudima. Pa kažemo for whom, in front of whom, with whom. Dakle, whom, a ne samo who. Which i whose ostaju isti kad ih upotrebljavamo s prijedlozima.
Pokušajte izreći sljedeće rečenice. Osoba za koju radim je također moj najbolji prijatelj. The person for whom I work is my best friend too. Kuća preko puta koje ima parkiralište je naša. The house opposite which there is a parking lot is ours. Rođena je u kući u kojoj je njena majka također rođena. She was born in the house in which her mother was born too. To je muškarac pored kojeg živim. That is the man next to whom I live. Ovo je njen prvi dečko s čijom obitelji sam sretna. This is her first boyfriend with whose family I am happy. 13 minus 1 podijeljeno sa 6 jednako je 2. Thirteen minus 1 divided by 6 equals 2. Oprostite, koliko je sati trenutno? Excuse me, what is the time at the moment? Kako je vrijeme sad u Hrvatskoj? Je li još uvijek vruće? What is the weather like now in Croatia? Is it still hot? Ovo je trgovina za koju kažu da je najbolja u gradu. This is the store for which they say that it is the best in the city. Je li ovo frizerski salon u kojem tvoja cura radi? Is this the hairdressers in which your girlfriend works? Možda bi prirodnije na hrvatskom bilo reći u kojem radi tvoja cura, a ne u kojem tvoja cura radi. Međutim, to bi vas možda navelo da kažete in which works your girlfriend, umjesto in which your girlfriend works, što bi bilo pogrešno. Moja tetka, s kojom obično idem na posao, my aunt, with whom I usually go to work, je trenutno veoma bolesna. Is very sick at the moment. Moja tetka s kojom obično idem na posao je trenutno veoma bolesna. My aunt, with whom I usually go to work, is very sick at the moment. Kuća pored koje oni sad žive je bila naša prije 10 godina. The house next to which they now live was ours 10 years ago. Jedina osoba s kojom sam bio na sastanku je bila Susan. The only person with whom I was at the meeting was Susan. Moj susjed Boris, pored čije kuće je bilo parkiralište, my neighbor Boris, next to whose house there was a parking lot, ima barem 3 auta, mislim. Has at least 3 cars, I think. Moj susjed Boris, pored čije kuće je bilo parkiralište, ima barem 3 auta, mislim. My neighbor Boris, next to whose house there was a parking lot, has at least 3 cars, I think. Je li kat na kojem oni žive prvi ili drugi?
Is the floor on which they live the first or the second? Ponedjeljak je dan kad se ustajem najranije. Monday is the day when I get up the earliest. Primijetite superlativ riječi early. Early, earlier, the earliest. Rano, ranije, najranije. Između tebe i mene, ja mislim da je hrana bila odvratna. Between you and me, I think the food was disgusting. Je li već podne? On se budi oko ovog vremena. Is it already noon? He wakes up around this time. Kutija je pored police za knjige, ispod koje ima puno prašine. The box is next to the bookshelf, under which there is a lot of dust. Jedina soba u kojoj ima prostora za fotelju je dnevna. The only room in which there is space for an armchair is the living room. Prisjetite se da se riječ prostor može izreći na dva načina. Room, kao i soba, ili space. Usto ovdje ste mogli reći i the armchair. Ja sam rekao an armchair, jer nije jasno govorimo li općenito za bilo kakvu fotelju ili za neku određenu fotelju. Njegov prijatelj u čijoj kući živim His friend in whose house I live živi zajedno sa svojom ženom u Njemačkoj. Lives together with his wife in Germany. Njegov prijatelj u čijoj kući živim živi zajedno sa svojom ženom u Njemačkoj. His friend in whose house I live lives together with his wife in Germany. Turisti koji dolaze iz Njemačke i Austrije su najbolji. Tourists who come from Germany and Austria are the best. Imaju puno novca i nikad nisu škrti. They have a lot of money and they are never cheap. Ali neki od njih su pomalo čudni ponekad. But some of them are a bit strange sometimes. Datum kad si rođena je bio The date when you were born was 18.7.1993, zar ne? The 18th of July, 1993, right? To je bio najsretniji dan u životu tvoje majke. That was the happiest day in your mother's life. Sad ćemo ponoviti neke fraze s who, which i whose i prijedlogom. Ja ću reći na hrvatskom, napraviti malu pauzu bez glazbe, a vi ćete pokušati izreći na engleskom. Roditelji između kojih the parents between whom, šef sa čijom, the boss with whose, dječak pored kojeg, the boy next to whom, parkiralište preko puta kojeg, the parking lot opposite which, stan ispred kojeg, the apartment in front of which, firma u kojoj,
the company in which, prozor iznad kojeg, the window above which, garaža ispred koje, the garage in front of which, njen otac pored čijeg, her father next to whose, liječnik za kojeg, the doctor for whom. Zapamtite da ispred imenice i za koje upotrebljavate atributnu rečenicu uvijek morate reći the parents between whom, the boy next to whom, the garage in front of which i tako dalje. To je sve za danas. Nismo učili neke nove riječi, pa neće biti ponavljanja vokabulara ovaj put. Sljedeća epizoda je ispit, pa se dobro pripremite i ponovite posljednjih 10 lekcija, a osobito posljednje 2 koje vjerujem da nisu bile baš lake. Sretno i čujemo se u idućoj epizodi. Pozdrav!